nyuma y'uko umutwe wa M23 wikuye mu biganiro wagombaga kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025, indi nkuru inagezweho ndetse iri kuvugwa mu bitangazamakuru hafi ya byose ku isi nk'uko namwe mubibona ku ifoto, ni uguhura mu ibanga rikomeye kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wahuye na Tshisekedi Felix, ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuhuro cyangwa se ibiganiro byabaye mu ibanga rikomeye bikabera mu gihugu cya Katari. Ibiganiro nyine ngo bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Iyi ni inkuru yabaye kimomo, ndetse nk'uko namwe mubibona ku mafoto, umwami wa Katari yicaye hagati, iburyo wenda bitewe nawe uri kurebera ifoto hari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mu gihe ibumoso bwe hari Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ewana kabisa, iyi nama yabaye ntabwo yari igamije gusimbura inzira ngo zisanzwe zarashyizweho zigamije gukemura ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga ko ahubwo n'ubundi izo ngamba n'izo nzira zizakomeza. Murabizi ko harimo inzira zirimo nk'inzira z'ibiganiro bya Rwanda byashyizwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Izo nzira zizakomeza. Iyi foto rero nk'uko muyibona yashyizwe hanze na Katari, igaragaza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye ibumoso. Hari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko mumubona, mu gihe iburyo bwa Sheikh hari Felix Antoine Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu rero itangazo n'ubundi ritomora neza rikagaragaza ko ngo bashimye intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi, hamwe n'ibyavuye mu nama yahuje EAC na SADC i Dar es Salaam ubwo hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2025. Nitangazo kandi rinavuga ko abakuru b'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Perezida Paul Kagame na Tshisekedi, bashimangiye ubushake bw'impande zombi zirebwa bwo guhagarika imirwano nta yandi mananiza abayeho nk'uko byemeranyijwe mu nama ziheruka. Bemeranyije kandi no gukomeza ibiganiro byatangijwe uyu munsi, yaba ari ibyatangijwe uyu munsi ndetse n'ibyatangijwe na Doha. Ubwo Doha, iyo bavuze Doha hano ni Katari, n'ibyo biganiro bagiranye bigamije gushyiraho umusingi, icyo twakwita fondation, umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye, bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Perezida Paul Kagame na Tshisekedi nabo bashimiye Emile wa Katari ku biganiro byiza ngo byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Iyi Katari rero, buriya Katari ntabwo ari igihugu cyoroshye, kuko Katari imaze kuba umuhuza mu makimbirane menshi ku isi cyane rwose. Ni igihugu gikunda kwitabazwa mu bigendanye no guhosha amakimbirane. Aheruka akomeye ni ari amakimbirane yahuje igihugu cya Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabizi ko nabo bari mu bushyamirane bukomeye. Katari rero yabafashije mu gushakira umuti intambara yari irimbanyije hagati ya Hamas na Gaza. Urabizi ko igihugu cya Katari nicyo cyagiye hagati y'igihugu cya Israel n'uyu mutwe wa Hamas. Ni intambara yari ikomeye, ariko Katari ibiganiro nubwo wenda bitaragera ku rwego rwifuzwa mu guhagarika intambara, ariko Katari yabibayemo cyane. Tugarutse wenda kuri iyi nama ya Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Katari. Iyi nama rwose nta muntu wari uyizi, yaba mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nta bigeze babikeka. Niyo mpamvu twavuze ko ari mu buryo bw'ibanga rikomeye. Yewe ndetse n'abantu benshi ubona ko batunguwe no kubona ko ibi biganiro byabaye, nubwo nyuma y'uko abantu babonye ko ibi biganiro byabaye, ariko bagiye bagenda bishimira ko noneho kera kabaye Perezida Paul Kagame yagiye guhurira ku meza na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo bakaganira. Urabizi ko ibiganiro nk'ibi, abakurikira ibya politiki murabizi ko ku itariki ya 23 Mutarama
2023 gutyo umwaka uri gutangira, byari byatangajwe ko hari bube ibiganiro n'ubundi bihuje impande zombi muri Katari. Icyo gihe murabizi ko bitakunze kuko uruhande rwa Kongo yanze kwitabira ibi biganiro ku mpamvu z'uko ngo icyo gihe yavugaga ko Katari ari inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda. Kongo rero igatinya ko Katari yari kubogamira ku Rwanda nk'igihugu cy'inshuti ikomeye cyane cyane, kuko Katari n'u Rwanda n'ubundi bisanzwe ari ibihugu by'inshuti. Icyo gihe rero Kongo yarabyanze, gusa nanone ivuga ko itabyanze, ahubwo mu kwiregura guverinoma ya Kongo yaje kuvuga ko ititabiriye biriya biganiro kuko ngo hari izindi gahunda yari ifite. Icyo gihe niba mubyibuka neza, yavuze ko hari izindi gahunda yari ifite, abayobozi ngo bagombaga kwitabira biriya biganiro nyine, ngo bari bafite cyane cyane izindi gahunda bari baragiyemo i New York, cyangwa se bagombaga kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere y'icyo gihe kandi nabwo Perezida Tshisekedi yari yanze guhura na Perezida Paul Kagame kuko basabwe kenshi na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko bahura, ariko ubwo busabe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabiteye utwatsi. Muri iyo minsi rero nibwo Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ari nabwo yavugaga ko azahurira na Perezida Paul Kagame mu ijuru. Aramubwira ati rwose guhura byo ntibishoboka amaso ku maso, ni ukuzahurira mu ijuru. Ntabwo nzongera guhura na Perezida Paul Kagame tugira ibyo tuganira. Uyu munsi byashize bahuye, ariko uretse Tshisekedi waba waravuze ko atazahura na Perezida Paul Kagame, Perezida Paul Kagame nawe Perezida w'u Rwanda aherutse gutangaza ko niyongera kwicarana na Tshisekedi. Murabizi ko mu kiganiro aheruka kugirana na Mario ni wa munyamakuru cyane cyane uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, uri mu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi muri rusange, mu bagezweho ku mbuga nkoranyambaga bakunda kuvuga ibintu bya politiki. Perezida rero baganira nawe yaramubwiye ko niyongera kwicarana na Felix Tshisekedi nawe ngo agomba kuzamubwiza ukuri ko atarakwiriye kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi magambo ko atarakwiye kuba ayiyobora. Muri icyo kiganiro yagiranye na Mario, yavuze ko kuganira na Tshisekedi icyo gihe rwose yamweruriye ko ngo ibiganiro bya Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ngo biba bigoye cyane. Ubwo yarabyivugiye rwose avuga ko ngo biba bigoye cyane kugira ngo bicarane baganire, ngo kuko iyo bahuye nyuma y'inama ngo Tshisekedi agira gutya agahita ahindura ibyavugiwemo. Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiye aganira kenshi na Tshisekedi, ati mukaganira mukemeranya ibintu, yaba agisohoka mu muryango akaba arabyibagiwe cyangwa se ngo akabihindura, akagenda avuga ati ibi ntabwo twigeze tubivuga, ntitwigeze tubyumvikana, ati oya ntitwabivuze. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuza ko Tshisekedi rwose ngo atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeraho ko ubutaha nibongera kuganira rwose imbona nkubone bazicarana gutya, akamubwira ati rwose igihugu ni cyiza, ariko uburyo uri kukiyobora ntabwo ari bwiza. Sinzi rero niba yabimubwiye kuko kugeza ubu ibyavugiwe muri ibi biganiro ntabwo umurongo ku wundi ntabwo byatangajwe. Gusa niyo yaba atamubwiye amagambo nk'ayo nk'uko yabivuze, ariko birashoboka kuba yamunenze imiyoborere mibi iri gushyira mu kaga Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange, cyane cyane ko ibiri kubera muri Kongo, intambara y'umutwe wa 23 byarenze kuba ikibazo cya Kongo, noneho kibaye ikibazo cy'akarere kose, aho ibihugu byinshi byisanze muri iyi ntambara, ndetse umubano wa bimwe mu bihugu utangira kuzamba bitewe na bimwe mu bihugu byagiye bijya ku ruhande, bamwe bakajya gufana Kongo, abandi bakajya ku ruhande rwa M23, bituma umubano w'ibihugu bimwe na bimwe uzamba. Icyo rero abantu bishimiye nuko nibura Perezida Paul Kagame yahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, hari icyizere cy'uko umubano wakongera kuzahuka hagati y'ibihugu byombi, intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yahagarara. Si n'ibyo gusa kuko u Rwanda rushinja Kongo gucumbikira umutwe wa FDLR,
nubwo Kongo nayo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ariko ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana. Gusa u Rwanda rwo rugaragaza ko ikibazo kinini rufitanye na Kongo ari uko iki gihugu cyanze kurimbura umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. U Rwanda rukavuga ko uyu mutwe n'ubundi uhora uhigira gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse bakanabigerageza. Ibi rero byose izi ngingo niba zaganiweho, yaba ari ingamba mu kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'izindi ngamba zikomeye zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo cya M23 nacyo uko byagenda kose cyaganiriweho, cyahawe n'umurongo, ni ugutegereza. Tujya dukunda kuvuga ko muri politike nta shuti ihoraho, muri politike nta n'umwanzi uhoraho. Benshi bumvaga ko ibimaze iminsi biba gusubizanya kw'abanyepolitike, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Kongo ingabo zacyo zifatanyije n'umutwe wa FDLR barashe ku butaka bw'u Rwanda, ndetse amasasu yica abanyarwanda batari bake, ndetse ubusesenguzi bwanagaragaje ko iryo raswa ryakozwe ku bushake. Benshi bumvaga ko abakuru b'ibihugu byombi batazongera guhurira ku meza amwe ngo baganire, ndetse bazakomeza kurebana y'ingwe. Ariko nk'uko twakomeje kubivuga, nta mwanzi uhoraho muri politiki, nta n'inshuti ihoraho. Igihe icyo ari cyo cyose, mu gihe abakuru b'ibihugu bashyize hamwe bagatekereza kure, bakareba mu nyungu z'abaturage, akabone n'ubwo haba hariho amakimbirane ameze gute, ariko bashobora kwicara ku meza nk'aya amwe bakaganira, byarushaho guteza imbere imibereho y'abaturage bayoboye. Nibyo byabaye uyu munsi. Rero ni ibintu byashimishije abantu batari bake, bose bakaba biteze impinduka hagati mu mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Wowe wabyakiriye gute kuba aba bakuru b'ibihugu byombi, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye guhurira ku meza amwe na Tshisekedi, baganira ku ngingo zirebana n'umutekano muri aka karere ndetse n'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi n'uko bwashakirwa umuti? Reka duhurire muri comment tuganire uko mwabyakiriye. Igitekerezo cyawe ni iki? Mwiteze iki kuri ibi biganiro? Ese murabona biraza kurangiza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Birarangira ryari? Ni vuba cyangwa se bizafata igihe? Muratubwire namwe niba mwari mwiteze ko ibiganiro nk'ibi biba. Nuko bimeze. Utarakanda subscribe nako kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga n'andi makuru afite ubusesenguzi nk'ubu. Turi hano ku bwanyu, ariko namwe muri hano ku bwacu nyine. Duhurire comment tuganire. Bye.